uzira kuri passport ya Amerika hajya uza ukoze ikintu cyiza bavuga ati umunyamerika yakoze cyiza ufite ubwene gihugu bwa wakora kibi ufite bwa bwene gihugu nyene gacavuga ati umunyamerika afise inkomoko muri iki gihugu yakoze ikintu kibi bashira afise inkomoko ariko yakoze kibi. Uyu ni umwe mu gwaruka aheruka guhunguka avuye muri leta zunze ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka irenga 30 ari mu buhungiro ari naho kandi yavukiye. Akaba yaramaze imyaka 17 muri leta zunze ubumwe za Amerika n'iyindi myaka 18 yamaze mu makambi atandukanye y'impunzi nk'ayo mu gihugu cy'u Rwanda na Tanzania. Banyitsa Irakoze Ildefonsi wa Muhorimbere Evariste wa Bitungwa n'amaguru Andrea wa Mudodo wa Bwabazi bwa Ntaruhuka. Muri make papa akaba n'igisogokuruza bakomoka mu ntara ya Bururi. Ya history niyo itugize baca umugani ngo utamenye yava ntamenya ni yaje. Muri make ugwi mu Burundi bwahereyemo muri 72 nico papa yahunze muri 72 afite imyaka 22 anyura muri Kongo mu Rwanda aho mu Rwanda niho yahuriye na mama. So jewe nabo tuvukana bose turi 8 mu muryango abakobwa 4 n'abahungu 4 twavukiye mu Rwanda. Pluto ba indwi umwe niwe yavukiye muri Tanzania umuherereza. Irakoze Ildefonse atitaye ku buzima bwiza yabayemwo muri leta zunze ubumwe za Amerika aratubwira impamvu yahisemo gutaha mu gihugu c'abasekuru. 17 nayo nyibamo muri Amerika ariko nyibamo fresh urya ibiryo twasanze ibiryo kumeza byandi utanga iby'ubwami hari inzoga ari iki umva nyibamo ndya cyane ariko nkareba ati ese nkungu 17 nayibayeho mbabaye nahambaye 17 neza ubwo nabyimvire muri 2023 mbayeho 17 neza wajana imyaka yanje yose sigaye nkayitangira igihugu uko nokora kose niyo ntokora akazi nka ahantu nicaye mu Rwanda twicaranye ahantu ngiye nkabaganiriza nka kungura ubwenge pore uko naje gusanga iki gihugu cyacu nta mahera dukeneye ubwenge nta mahera dukeneye ngaha dukeneye ubwenge kumenya ejo ni he tukareba ni tureba uno munsi tukareba imyaka 100 imbere. Ndavuga ati kugenda hajya ntegereza kugenda nk'umurundi nimba hari umuntu nkoreye ikibi nsitaye ku kibuga cy'indege nimba hari umuntu nkoreye neza akamenya ati n'umurundi nkoreye neza canke n'umurundi nkoreye nabi kuko kuzira kuri passport ya Amerika hajya uza ukoze ikintu cyiza bavuga ati umunyamerika yakoze cyiza ufite ubwene gihugu bwa wakora kibi ufite bwa bwene gihugu nyene gacavuga ati umunyamerika afise inkomoko muri iki gihugu yakoze ikintu kibi bashira afise inkomoko ariko yakoze kibi. Ndareba mbona ati jewe ntasi dahamba imyaka 30 ninga yamaze hanze na 17 imaze hano iyindi myaka nshigaje kuri iyi sinzi ninga sinzi n'umunsi umwe sinzi n'isaha zingaye ntegerezwa kugenda nkayimarira mu gihugu cyariye urunyo gwariye bari abasogokuruza bangahe nanje rukandira hajya mu gihugu wacu kuko papa urunyo gwamurerwa hajya sigo bagati ntegerezwa kujya mu gihugu nkafashanya n'abandi ibikorwa rusangi tukibaka igihugu pore kuko igihugu ni n'ugwaruka. Aratubwira kandi ko hari bamwe mu batanezerejwe no gutahuka kwiwe. Ndi kubaka ngaha hari abarundi naganirije benshi ndagati jewe ngiye gusubira i Burundi ndi kubaka kandi mu Kayanza kutubaka Bujumbura cyangwa wubake ngaha muri Amerika ugiye kubaka ahantu ukodesha inzu mu Marundi wo kubatse ngaho ikodesha $1 ukumva ni nta patriotism irimo ukumva ni ibintu byo guca intege umuntu bobo ni nkaho barashitse kumva ngo barashitse ku buryo ubwira n'umuntu ati ngiye kuja i Burundi canke akavuga ati ntacyo nibagiriweyo
canka n'aba basore mbona baza benshi akazo bamwe ari ukwiratisha ngo afise ubwene gihugu bw'iki gihugu canka ngamaze kugera kuri ibi ngo hajya urumva ibyo ari kubivuga byose ntavuga inzira mbi yanyuzemo mbere yuko agera kuri ivyo. Kandi waja no ku ma Instagram yabo yose, ama Facebook, ama WhatsApp, nta numwe uzabona foto ari ku kazi akora. Bafotora barangije akazi bambaye neza bari kumwe, ukagira bari kwa advertising kijya gihugu. Bajya basore rero nabo bari hano yiyambariye udukamba mbiri canke twarugabire, akabona umwe yavuye hano agezeyo ashinze inzu nkiyi iyanje, yayibona ati nanjye ntegeza kugenda nkashinga niki. Namenye ko ntago vyoroshe. Hari umuririmbyi bita Fandesere yaririmbye gato yaririmbye ati ndugu zangu tusishi kwa visasi, tusahau yaliyopita, wengi tuko nyumbani lakini ndugu zetu kibao wako mamtoni, na wako mamtoni ni muri Amerika. Ati napo ni kama huku, wengine wanateseka mara pili zaidi ya huku, wengine wanakura kuku, wengine wanateseka mara pili zaidi. Hari abagowe hajya benshi, turebye urebe nk'abantu bagowe hajya benshi gusumba hano, benshi cyane, ariko kugira ngo ubibone ntabyo wapfa kubona. Natwe tubibamo usanga nifotoza akazi kanje nkarangije meze neza, abambonye nabo baca bahurumbira kuja hano. Iri foko twebwe natwe tugugwaruka, ari twebwe tuza hano tukigisha abantu basigaye nyine, tukiga ibintu by'ama youth center, duhurira tukayaga nk'abantu bavuye hanze. Nkanje naje kubana gusubirayo ntago biri hano hafi gusubira inyuma. Igihugu cy'u Burundi ngo kirashobora gutera imbere mu gihe gifise ugwaruka rukunda igihugu kandi ruciye ubwenge kuyumvira kazoza kagona k'igihugu, nkuko tuvyiganirwa na Irakoze Ildefonse. Tubura aba patriotic nyine b'abasore vision, dufise vision umukuru w'igihugu birirwa bavuga yo kugira muri 2030 turi kureba kure, ariko tuteza n'abarimu bigisha ugwaruka ti birashoboka. Makuru ya mukuru w'igihugu bavuga ati turi kumwe twese birashoboka, together we can. Mu mutwe niho hakenewe mbere y'amahera, dufise mu mutwe hasobanutse tukamenya iki gihugu ntago twagisanze ngaha, tugisanze ngaha tuzogisiga gute, umwana wanje azagisigara azubaho gute. Ibi bizu turi kubaka ntago ari by'abana bazagumama ngo bifungirane mu bipangu, tehezwa gusohoka bagatemberanira n'abandi mu kibano, atari byabandi ati kura gwawe nturire gwanje, mu mahoro pole tuzi ko turi kubakira Uburundi bw'ejo. Nka kujya hari indirimbo buriya cyane patriotisme, hari indirimbo y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ijya anthem yabo, anthem ifite ama ideology neza, atawanje canke wongura, afite amajambo meza, ajya amajambo yonyeye muri ijya ndirimbo uyumvirije uri nk'umuntu w'ugwaruka akaguta mu mutwe akakwinjira, ntacyo tunaniye. Ni byose biri muri ajya amajambo. Ego baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenye ubweza. Kugenda ugiye kurahura ubwenge ukagaruka, nibyo dukeneye, uko ukareba n'abandi uko babayeho, ukagarura ubwo bwenge mu gihugu. Ya cyane turabikeneye cyane. Afatiye ku byo amaze kubona mu bihugu yagiye arabamwo, nuko yasanze igihugu cy'u Burundi cifashe, Irakoze Ildefonse ararekana ico gwaruka rw'u Burundi rubuze kugira rushike ku iterambere. Together we can, tugiye hamwe amashirahamwe ndabikurikira. Niki gituma n'ugwaruka gwa hano cyane mbona ntago bumva amaradiyo, nta nubwo bareba bakurikirana amakuru. Hari ibintu nje mbona payeje ugwaruka ruja hamwe rugakora ibintu ibi canke runaka, kandi naho ngaho bavuga ngo bagiye kurahura ubwenge, ugiye kurebe ntugenge ugiye kuronda amahera nabajya bayakuye mbere yuko bagera kuri bijya byavuye byakorotse mu ijuru bonyene. Uko tubayeho ubu
hano cyane ndeba mu Burundi maze ko igihe maze kuhagera niko nsoma ibitabo cyane Amerika ni nk'uko bari babaye mu 1880 niko ubu tubaye muri 2024 ubu tukumva ko ikintu cyose utegeza kuja hanze kukirondera cyangwa hari undi muntu ategeza kukiguha oya inguvu n'amaboko ubwenge kwa kuri ndimbo y'igihugu ivuga umutima n'ubuzima n'ubwenge birafashanya ni gutanga inguvu zo gushitsa ahantu runaka kandi ukamenya ko dutegerezwa gukorera hamwe atavuga ati nje shaka kantu kanje nje nyene nta mugabo yigira njeje nababarira abasore bari hajya murebe igihugu cyacu mu myaka 100 canke murebe abana banyu mugiye gusigaho ngaho nkuko papa yagiye muri 2017 akansiga hajya nanje ibaze uwo mbyaye hajya nkaca nigumira hajya biba byibagiranye abeshi biyumvira mu igihugu ngo baje kugukira kuba bakire ntago twese tweshika ku ngazi imwe tegeza kuba hejuru hagati no hasi nkuko byamye hambere hose bihore ko nubu niko bitegeza kugenda cyane. Patriotism irakenewe mu Rwanda rw'abarundi. Patriot nicyo kintu cya mbere dukeneye tuzagera kure cyane. Muti none Irakoze Ildefonse aje guterera iki mu iterambere ry'igihugu? Bavuga ngo atagapfuye ntagakira tegeza kuvamo uwitanga kugira ngo bigero cyane iki bintu nazanye nimba ari ibiro bikubiremeye cyane ibitabo nkabijya n'ibitabo by'ubwubatsi hajya ibyo bisanje abo tuzohura bose nabo tumaze guhura bose mbigisha ivyonzi kuko ntago nzi igihe nsigaje ngaha ku isi ngo tuzi igihe tumaze n'ituzi icyo bidushigaje. Umuntu wese duhuye ndagerageza kumubarira ati uku kuko nje kubaha ndi ngaha kandi niyo nibwira ahantu cyane niyo byogenda gute ntago nzohunga nkuko papa yahunze hano kubaka igihugu tukishimira tukiyashimisha. Reba uravye imisozi hajya nk'ubu wicaye ukaraba hajya hanze nta kirusico ukumva cyangwa wicariya ukumva amajwi y'abantu bavuga ikirundi nta kiruti. Ivyo ni ibintu by'agaciro cyane nk'ubu kwa nicariye hanga nkaca nja aho ubuyoba butetse nkaca ni ibintu cyane kandi nagenda nkabigura mvuga ikirundi nkasubizwa ikirundi nta birenze ibyo ngibyo cyane. Irakoze Ildefonse akayarakoze mu mashirahamwe atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kumvo zuko hari amwe muri ayo mashirahamwe adaha agaciro abirabure bikaba biri muri bimwe byatumye yiyumvira gutaha mu gihugu cy'u Burundi.